Mutino uria wahanekire barabara-ini ya Nairobi guthii Namanga watigire muthii wari maguru ndumwe na atwarithia a nduthi makihonia nguraro. Andu aya eri mahonokire ciarera thutha wao gutharikirwo na ngari ya guthukangio no makihonokio ni maabitha a borithi aria mamateng'eririe thibitari amu mari na nguraro njoru. Wamejeruhiwa hapa juu hiyo kupigwa na raia pia. Kurumirira giko giki ni matabanetie Mungururio wa gwethana na aria othe manyitire itemi giko-ini giki na kuri aria maikirio ngono muthenya wa umuthi merigiriirio gukinyio igoti-ini. Operation na nikashika watu, nimewashika na bado nitawashika. Hao watu walienda kotini leo, sio juu yangu kujua huyu ndiye amefanya makosa, lakini wale pia wako na uwezo ya kuweza kujua nani alikuwa amefanya makosa na nani hakufanya makosa. Niombe bwana OCS na serikali, wale watu walishikwa innocent katika ile harakati ya operation, tunaomba waachiliwe, warudi watafutie familia zao unga, si namna hiyo. Honge cia ugitiri mwena ucio ni itabanetie mucemanio wa atwarithia acio a nduthi na kuria magathikite mikana miruru ya aria manyitikana makioya watho moko-ini mao. Hiyo ni kibaya, hiyo ni kitendo mbaya sana. Na hata mimi bado sijapona kwa sababu niko na huzuni kubwa bado. Na gukiri uguo atwarithia aya ni moretie maabitha aya kumagitagira na njira ya guthuthuria ciiko cia wici wa nduthi iria ikoretwo cihiriirie na gikiro kinene. Naomba serikali pia saa ile kunatokea kisanga yenye mwanabodaboda amedhurumika, pia tunataka tuone reaction hata sisi mwanaboda akitete apate haki yake ya sheria, si ni sawa? Hindi ya mucemanio uyu atwarithia othe a bodaboda tauni-ini ya Kitengela ni mathitwo meyandikithie na kiama kia atwarithia a bodaboda na maritwa mao maheanwo kuri kamiti ya ugitiri kaunti-ini no. Training, we don't say please, we don't say urge, we just act. So Bwana OCS, with your team, I know you are so diligent, professional. Let us crack down all the illegal boda operators who are not known by the boda members. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.